dia hopi contento aqui na Liansons, um momento hopi importante para nós, kuta é reopening de nos panaderia. Dus kinanang nós está introduzindo um conceito totalmente novo e único aqui na Aruba, kuta é conceito de Hendrix the Baker. Dus nós temos meesterbakker também conosco, kinanang, kutawata encarga de treinos muchanan de panaderia, nos team eigenlijk de panaderia, de make sure também para trazer o melhor sortido e qualidade que Hendrix tem de oferecer aqui na Aruba, agora kinanang obtenível na Liansons Food Market, dus momento sumamente importante para nós como supermercado mais grande de Aruba, para poder trazer algo a trovamente vista de qualidade alto e único aqui na Aruba. De mês, para uma diferença com a reparata é qualidade, então qualidade mais premium. Sa kinanta de receita nang ku menenta bisa é meesterbakker também com nang a receita nang collecta de Holanda, Bélgica e de França e que tem uma variedade hopi grande e nang mês lo vai reparar ora nang bem purba para nang mês é diferença de qualidade, como por bisabo, nós temos melhor qualidade de pão e de banquet menenta bisa de Hendrix the Baker aqui na Liansons. We hebben hier een heel goed gevoel over. Wij praten hier al lang over, maar we zijn toch blij dat het nu is, zover is gekomen. En ja, ook de samenwerking is super. En de mensen die hier zijn geweldig enthousiast. Nee, ik ben er erg blij mee. Het concept is van de bakker dat we zeggen dat wij dus een Nederlands bakkerijconcept eigenlijk overal in de wereld neer gaan zetten. En we zitten nu op 8 of 9 eilanden. En nou, daar is Aruba er één van. We hebben een totaal assortiment, dus meer dan 100 artikelen. Ja. Organic en alles? Ook ja, we hebben dus een hele range organic en dat is met deze gemaakt. Maar ons desembrood is ook vegan gelijk. Dus ja, dat is voor heel veel mensen dat erg belangrijk. En ook het spelbrood van ons is heel erg goed. Nós invitamos todos os clientes a vir e desfrutar de melhor pão na Aruba, aqui na Liansons Food Market.